Hello guys, nizere ko mumeze fresh. Ndabashimiye mwebwe mukurikiye The Bridge TV. Nanashimira wakanze subscribe kandi nanakubwira wo tarayikanda kugira ngo ikane dukomeze twagure cya kiraro cyagutse cya The Bridge TV kiduhuza n'amakuru, amasomo ndetse n'inama za buri munsi. Nk'ibisanzwe rero turi soko y'amakuru, akaba ariyo mpamvu tuba tuje kubabwira ibiri ku mihanda cyangwa ibiri kuvuga hirya no hino bitandukanye. Ngira ngo by'umwihariko noneho tugiye kwibanda ku kintu bita entertainment cyangwa imyidagaduro. Ibintu biba byaramutse bivuga ku muhanda bari byinshi cyane, yaba ibisekeje, ibitangaje, abari danje. Hanyuma rero reka duhere ku nkuru itangaje inasekeje inateye n'agahinda ariko y'umugore wo mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Ngira ngo mwakomeje kubona ku mbuga nkoranyambaga waciye ibintu avuga yuko nyina yamutwaye umugabo, ubwo nyirabukwe yatwaye umukwe. Iyi nkuru rero ni umugore uvuga yuko mu gihe yashatse umugabo umurusha imyaka 20, yagera mu rugo bikaba ngombwa yuko atumaho nyina akaza bakabana muri urwo rugo, hanyuma akaza gusanga umubano uwo mugabo afitanye na nyina udasanzwe, akaza no kuvumbura yuko aryamana na nyina, umukobwa aryamana na nyirabukwe. Yaza kwisaza cyangwa gutera akajagari akawukana akeka yuko umugabo wazaza kumucyura, bikaba ngombwa yuko umugabo we ataza kumucyura ahubwo akamenya amakuru yuko yahise acyura nyina, noneho bya nyabyo byeruye kumugaragara. Umugore rero murumva yuko afite ibibazo bikomeye kabisa, kubona mama wawe agutwara umugabo. Akangaba harimo n'isomo abantu b'iki gihe basigaye bashaka abantu babaruta base. Urumva yuko n'umugore we agaragaza yuko impamvu iba yateye cyangwa impamvu akeka yuko yaba yarateye uyu mugabo we gushaka nyina, ko nyina noneho ari we bari mu kigero kimwe. Yari yarashatse umugabo ungana na nyina, none umugabo yahindukiye yisangira generation yiwe, yahise atwara nyina w'umugore we. Okay, indi nkuru rero mu biri kuvugwa ku muhanda ni inkuru ibabaje ya wa mukobwa mumaze iminsi mubona uherutse kwicwa n'umukunzi we babanaga cyangwa bapangaga kubana, umukobwa witwa Umutoniwase Diane, ufite inkomoko mu karere ka Nyaruguru. Nawe yakoreraga i Kigali i Kabuga. Ni nyuma yuko twabonye rero amashusho cyangwa amafoto yagiye agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko yishwe atewe icyuma mu muhogo agakurwaho ijosi. Uyu munsi rero wari umunsi wo kumuherekeza cyangwa guherekeza umurambo we mu cyubahiro, none ku itariki 26. Ngira ngo abamuherekeje ubwo nyine yaba imiryango n'abavandimwe n'inshuti, ni inkuru ibabaje kuri bo kandi tunababwira ngo bihangane nyine no kubafata mu mugongo. Uyu Umutoniwase Diane rero yaherekeje uyu munsi, akaba bikekwa yuko yishwe n'umukunzi we Nelson. Uyu niwe muhungu bakeka nyine. Uyu muhungu rero bakimufataho bamusanze aho yari yarihishe muri lodge yari acumbitsemo, yashatse kurwanya inzego zibishinzwe, ubwo n'inzego z'umutekano, ashatse gutera icyuma umupolisi, nawe ahita amurasa birangira nawe yitabye Imana. Uyu mukobwa rero nk'uko twabibabwiye afite inkomoko muri Nyaruguru. Mu ijoro ryakeye rero ku itariki 25 guhera saa 2 muri uyu mugoroba washize, yari nk'umwanya w'amateka yaranze uyu mukobwa. Uyu munsi ku itariki 26 z'uku kwezi kwa 11, kuvana saa 2 kugeza saa 3 n'igice kwari kujya gufata umurambo Kacyiru ku bitaro, ubundi bakawujyana iwe mu rugo rw'uwo mukobwa yakoreragamo i Kabuga. Saa 4 yari ubuhamya bw'inshuti z'uyu mukobwa, by'umwihariko nyine abantu bagiye babana bafite byinshi bagomba kumuvugaho cyangwa n'amateka bagiye banyuranamo. Ubwo rero byari bube saa 4 kugeza saa 7, hanyuma saa 7 kugeza saa 9 n'igice kwari gusezera ku murambo. Ubwo rero twihanganisha umuryango w'uyu mukobwa. Ni inkuru ibibabaje ariko nanone iba irimo isomo, kandi byagiye bigaragara yuko uyu mukobwa impamvu ibintu byabaye byose bikagira naho bamutera icyuma ari uko uyu muhungu bakundanaga, ngo yari yamenye amakuru yuko uyu mukobwa afite undi muhungu ngo bagiye gushakana, bafitanye ubukwe vuba kandi nawe yarakundanaga nawe. Ubwo rero yabikoze mu buryo bwo kwihorera cyangwa mu buryo bwo kugaragaza yuko ibyo n'umukobwa ari gupanga bitavamo. Ubwo rero ibintu bita inkundo
ngira ngo buri muntu wese yabonye ikintu nk'iki ngiki aba yakagombye kugikuraho isomo. Bora urukundo iyo utagiye kurukontoramo amarangamutima rugukoresha ibintu bibi cyane. Ntunatekereze yuko wazabona undi urenze n'uwo nguwo, ahubwo ugahitamo kuvuga ngo nimusigisha ubuzima nibwo ndaba nkoze ikintu kirenze, cyangwa nibwo ndaba nkoze ikintu kima amahoro, cyangwa nibwo ndaba nkemuye ibibazo. Ibi ngibi byose nkeka ko biterwa n'amarangamutima aba yaganjije umuntu, bikagira n'aho yica umuntu. Ashobora kuba yatekerezaga ko yenda nta wundi azigera abona nyuma y'uko uno mukobwa azamwanga cyangwa azashaka undi mugabo. Bibaho cyane, ariko wakagombye gukontorora amarangamutima yawe, kubera yuko nkeka yuko kuri iyi si cyangwa uko tubayeho nta muntu ukamara mu buzima bwawe. None umwe aragenda uje ukabona undi, nawe akagenda ukabona undi. Nta mpamvu rero yo kwizirika ku muntu kugezaho umusigisha ubuzima bwe, kuko urabona yishe uno mukobwa wari inshuti ye, nyuma nawe birangira arwanyije inzego z'umutekano mu buryo bwo kwitabara, nazo zimusigisha ubuzima. Ikindi kintu kiri kuvuga ku mihanda rero ni y'amano, ni za nkuru za y'amano. N'ubundi ngira ngo murabizi yuko nyuma yuko amavideo y'urukozasoni ya y'amano agiye hanze ari kuryamana n'umukobwa mu buriri, hakomeje gucicikana andi makuru avuga yuko izi video atari y'amano wazisize hanze, ahubwo ari abamugaragiye cyangwa bari mu nshuti ze bakoranaga mu buzima bwa hafi. Babanje gushyira mu majwi Pazo. Rero Pazo nubwo yaje kuza akavuga uko byagenze, ko yabanaga na y'amano guhera kera bagitangira gukora hit. Murabizi umuntu atarakora hit abantu babanza guhura nawe, yaba ari abamuzamura, yaba ari abamufasha mu buzima bwa buri munsi. Uyu Pazo Man rero ni umwe mu bakoranaga bya hafi na y'amano, ubwo yavugaga yuko na access zo kuri telefone ye yabaga zifite, cyangwa na telefone y'amano yakundaga gukoresha ari za Pazo Man. Birumvikana yuko rero buri kimwe y'amano yakora agikoresheje telefone cyahita kigera kuri Pazo Man. Ubwo rero Pazo niwe muntu wa mbere wabanje gushyirwa mu majwi ko ashobora kuba ari wasize amavideo ya y'amano hanze. Nyuma bahaje gufatwa abo bita K-John. K-John muramuzi, we yageze muri industry y'imyidagaduro kera mu Rwanda. Ubwo nabo bari babashije gufatwa bashyirwa mu nzego zibishinzwe. Nyuma yaho rero habonetse indi nkuru yuko hafashwe undi muntu, we noneho uburyo ari gukoramo ntago ari ugutangaza amashusho, ahubwo ari kwaka amafaranga mu buryo bwo kugira ngo agurishe izi video za y'amano z'urukozasoni. Ibi bintu byo biraza gukora no ku bantu benshi, kubera yuko aka kanya nkeka ko umuntu wese, cyangwa no ku mbuga, yaba ku mbuga cyangwa n'undi muntu wese uzifite mu buryo yazibitse muri telefone ye, umuntu wese wayaka yakubaza amafaranga. Rero leta yo ititaye kuzikeneye cyangwa n'uzitanga, aya mafaranga bari kwakana ngo banze umayangaya ngo nyandikira kuri WhatsApp nyaguhe, aba bantu nibo batangiye gufatwa. Nyuma yuko bafashe Pazo Man na K-John, hakurikiyeho abantu bari kwakana amafaranga ku mbuga nkoranyambaga kuri internet, bagamije gukomeza gusangiza izi video z'urukozasoni. Nibwo uyu umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yabivugagaho. Ubundi ntago wakagombye kuba ufokasinga kuvuga ngo video yagiye hanze, cyangwa video zanjye z'urukozasoni zagiye hanze, cyangwa nanjye nzishyiriye hanze, ahubwo wakagombye kuba uvuga ngo ese ibi bintu mbere inyuma yuko bigiye hanze birasenya iki kuri njye, ndongera ngaragare gute muri societe nyarwanda. Nibwo yabigarukagaho rero avuga yuko hakwiye kujya hihanizwa abantu bashyira amashusho y'urukozasoni hanze, yaba ari ayabo cyangwa atari ayabo, yaba abayatanze batabishaka cyangwa babishaka. Amashusho y'urukozasoni ushobora kuba uyafite ariko ukayatunga biri prive, kuyasangiza nicyo cyaha abashaka kugaragaza. Ubwo rero nyuma yuko abangaba bafashwe babiri, hafashwe n'uwo wa gatatu uri gusaba amafaranga ngo kugira ngo ayasangize abandi. Ubwo nawe niba uyafite muri telefone yawe, wumve ko aya mashusho y'amano atari igishoro, ahubwo ari amakuru y'umuntu ku giti cye aba agomba kubikwa. Nibaza kugufata rero uri kuyatangaza cyangwa uri gusaba amafaranga ngo uyatange uyasakaze mu bandi cyangwa mu buryo bwo kuyagurisha, ubwo urwigendeho, urarara mu maboko atari ayawe. Ngira ngo n'aya makuru yaramutse ku mihanda, imihanda yo aba ari ibisaza, bari danje. Mwihanganisha imiryango y'Odiane nyine aruhukire mu mahoro. Ikindi namwe abantu muri gusakaza amashusho mu byihorere. Uyu mugore witwa Isimbi Cecile Gloria nawe yihangane ko yatwawe umugabo na nyina. Ubwo
nayo makuru aba ari ku mihanda. Ngira ngo ukomeze kandi subscribe, dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Ni The Bridge TV, ibindi ni mu kanya. Murakoze.